uraji kodwa shwama yonyeko ukuthi bengacabangeli ndavela kudala ndikadisabhola kona bhola kuphela ngama-30 minutes lokhu mina kubona phela uraji ukuthi umenzeni thetha kabhetha mani ndida kubona bhola ube nofuthi yo hayi ngena ndiyana kwakunokona kuda kuphazela wait selikhuluma endlini sehlangana endlini amsenyashi sangana nigona kumunza chino kadwe $7 ukazana wena John kanti yinto yakho hayi wakuya nikumba ngizobuza awuwasivele imonth imali ementeni senga wakunyanyisa manje wakunyanyisa so umntwana uyobele efe ngendlala imali ementeni senga saka ndio wavinga hey yo wavinga yelo mtshele phethe imali iphuma kimi yelo kazana mana ngekutshe for your own information akala mali lo yime ngisebenza imali leyo lokhu uyidlu uchena ngayo soqoka so kade kungeyami iphuma kimi alright ke mama akhe mnikiwe imali ngicela imali ementeni iyo maintenance ukuthi sesimanje yayo ayithi uyayenza i-DNA test ayinakutshela straight azobela kembodabhoda njengabo liza hamba lezi-DNA athi kudala iyani ukuyenza i-DNA ngoba uyakwazi umntwana kasanyasha vele sanyasha ngazala abantu abaleziphomo umntwana naso wakho iwe ina namwana nemsoro ndinemsoro wakadaro nini John ubuza ungicathamela ngale makubo uyakhulumela phandle guys wasithi uzama njani ungicathamela le ndakakudzani kati andisishuwa nemwana waya ngandi kuma-DNA ikozvezwa kuti ndibhadhira maintenance tomatenda kuma-DNA kunonondibhadhisa chimwana kunganasiri wangu mwana wacho iwo kurambira iwe nama-DNA ndanguzolingwa lapha le ukani imali ementeni singiziphumele wena ngiyabona lapha kusebenza usuthi 10 ngithe mina akula mali oyithola athi uzeyenza i-DNA test nxa ulokuyala khohlwa akula mali oyibonayo mwana ane chisuru chakakura udezi kuti anzanzi mwana wako yaziliza nshasa ikhanda sanyasha amazi osadinga niphandle khangela izilingo lazo buda muno mshamani anzandizokhulumela phandle mbala umsindo uyisiya futhi tsikeke ukuthi nokuphinda into ezingazwayo singazidelelayo wena sohlangana sangana ukuthi yizi izinto zohamba ubona ama-2000 yini manje kunokusilingo lesi